Memo bibia akwa babio do ba emergency Ghana TV so. Ene wiasa ye hu pa, di ntama mekasa. Di ntama mekasa nyina ne se. Eye maami bia wawari mienu, ni kunu mienu. Na sane first husband ni ho a, no ama second one no aba inside no na babeda. Eno oma ne doggy. Oma ayayana wheelbarrow style sa hudo bia wo de ma papa yi. Amas wone papa yi so da enkra na nimu a no ono ma eden one papa na ede ada ne papa ne butu ne so ne nkwa ne tunu bi sebisa ne nsem ema owie nso tumi kan nsem hunhu bi ede to enkwa na soma wodi yankonko hwe video no ne hu nsem a wodo otumi ka to enkwa na som ti a oba papa ba mu ntumi embo no amane ene elder bi nso ne yereti onje che say ne dia ne say of Emma ahudu bebre nenye so nya brodia de na obekọ na otimwe so no ofra akosua no ofra ama no ofra eya de so tumi fefe ma na ahudu nyina bi enso de enkonkohwe no so emunsem de ne baaye ama elder mu a otumi yesa e de ne siye ne ire na kasaponi bi nsam wayesa ne ire ne mbunu nsam oyesa na ode enkonkohwe video ne mra nieba ebisa ho ha me de beto aso ama wo ajase ne be ya ajase ma me wo hwe fom a ebe ha me hu hia me ene memma mo wo krom eya kokwa na che na ho menim kakrai na wo boafu yire a na me so boafu me na me kasa ho na hwe me se hwe manim kakrai eja no che na ho te say na me ho ye ale boko me ho ya ntena we sure me ho ye pa we sure ai enya fe nante ntena ba ha me de masembe damo me wale me yire amabo adwo a me ye ne ho ade efie de ene asole de na awale nu mu ne ba se o ma me yale nti ye na koto pram so in fact ada obeko pram so bi ada me ka ho bi me so ma me mu epepa no ho ete enkwan nyina ma no du sa da o mbi ma no na me no me wo bi ana mka che me se na se no mo de ne koto ekrum ho ana because ekrum se no mu abusu afie ho but enye ho na ma me eja no che wo de to bo da hweme menu adi nko waka to go be a metawa chirate so be a ti wasi yare the hospital ye discharge no ma me no so ayemre ti wubusa wo yire se omo de ne kwai ti me kan na ohunu wa bi na me yes ene sade a ene on friend ne bra kwa blagin onu ni fie wo kode ana yeso wa afrancho nti ene on fa ma me kokode ho na emeye said ya me no ebinya kwan umu ne ba kwaso Kenya ase wo yoba na se won so aben no me kan na ne ba nsi me jimi fo pa enye me na me twiro mu nyansa ampa so no me yire no e ba ke wo mo ani o mu di matempa ana o ba de san ne ma no koye to ko hwe ne maame ne maame yare ne ayi na o ma abrewa nko ana ho beja ne kunu ne ma ho no akohwe ne maame into ko when you 2 weeks ana me friend say me ba be hwe wo mo no so da bi me ba no say e ma ha de bia ya sa into ho de me to ma bi mu kra into say adam go ska na ma send wo mu bi embo miska na me de mo de ni ska e be so wo mu de because e bi ni ho sa into ya tete ho ana ma me ni free mu ma me na free mu me ni mabusuafo ya ba be ye se ne ye be ye ti he na msa ma se ma me na wa be hwe no se su ma me na free mu nti sawo ne ma ne bra o se kwa ku se me de Esther aba school ha sei on so obe twere na me sei o de fa ne bra na school no ntwa so ha du se o twere na akotwere me kan ya wanti ase na ja ite ho no adade abe chama ya to aba no me dantem be sister tini ma wradam bet me ja no se min sampia wontin bi ti be 7 ana me yire e be 7 na me frem se kwaku me ba be to aba na me ba me de nkola ne be ba ana me se da bi emfa nkola ne ma se wo de nkola be ba dia na wa no o ka ho aba abetna se na ya hwe mu na se wo de nkola ne ba me se no me nya adwuma ebiso ne ma nya yi consultation work bi na me koye e be de na nkola no o motimi atna se me kan wan tia se na me ka telephone na me da e me da ho sa na jo 11:30 na number bi afre me
but if I'm trust before that money compound my recent for if first I'm sorry call hold on fine I'm here hello Ablan TV aja no chi Jimmy for kwasi ampanyini wa Jimmy na wode o ma abegu akurase na wuntimi hwe wo ma wode wa Jimmy o awana ma Jimmy bi na me dey area asem ni ahona me kate for na impeti kwasi na wasan frɛ wode wa Jimmy o ba yi na wa da sese tani wa hefugu eche wa ntobi a wo ba wa se yi na wa si ntia ye wososo no abusofo a no be nya umunya so I center for na we dey asem ni afede kwa na ekosna entim de hɔ na mekate no na medae kwansi na me ira frɛ me ana me se ama na akwa na san kasa wo se hwɛ Jimmy wo kama kwa no enye wo fele ana me san wo ye frɛ wo se ana wo se frɛ me kwa me ana me se kwa me nti na wudi matam sa no me iri nua biso frɛ ne kwa me nti o ka se frɛ ne kwa me no ano no man kan bibia bi ana me kate fono na me dae nti ahomache be 5 na ntime de ana me frɛ ye wo se hwɛ Jimmy wasan frɛ me se on fa o mane me do wo de wo mo ba wo Jimmy ewu no nti esa no me ye din ndia me kate fono na me da ho ta abosis 7 8 mintumani a obani ni enkwane kan ho na me ama na ho na o mane di matem sa obi edi watem na me se Ablan TV afema di matem pa na wo se frɛ ne kwa me na unua kwa me wo ho na wo se da bi na me se unua no ho na wo ho wo so bi na me se obakwa ku ho wo se da bi na me se na we di wo se kwa ku mfi no besna yen ko tia ba na me se da bi ho na me frɛ line no se na me tu spaka SOMPATV kai na wo hwim phone na frɛ me sam no akate na wa he ne botom no aso me sa se yen ko twa ba no am sa yen ko ye ko mu na phone san bele am sa ma fa call no na on person fa ho na me force na me je phone no yes wo phone no yire na hwim afri won sam na me force na me je phone no me je phone na me san ma chi ba fie ti me ba fie no so no tama ye ko to ba no na me de mo asin kwala no so ti me ba ya me hwe ne me ye to di ko sa na me ba no panyin no Jeff o se da die uridi watam no ye fre ne da kwa me ye da na wabeda dem hobi buwa na wabeda ma so buwa so na ma yesi na ma kuntu no ho agurade oba keto ne ka we je na se nkoda ne nim kwa me kro no ti e fre ne da kwa me omo da kwa me gi ono so da omo dem hobi ti bi a na ma kuntu no ho ana na keto pa so hwe ada de na da kwa me na wada ya na ma betena no so kansa na tim ho na me koto so abeto ho nti oba no ba na me busa na 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 den antina na me bo ni dua e bo kwa me ni dua nti bo dua no na me no me pie koto ma ba nti mansa ma fi koto ba busa man be 4 nti me nua na e chire pe me sa na o mbe hu me se da bi me na ni dua no do oba no me ne wo ma sa no problem na me da ni dua no aya me yiri e rather ma fa de e boss 7:30 ami hu no bi ana me fe ne line no me fe na bo na san fa parce que Jimmy for ene dia me di no me di ne rough ana me san body dua bi nti kwansini ana ma bi frɛ me no so ama se wabudua ana me se an ma bɔ kwa me ni dua na se owura me ri dem obi mu a nso ne san ku no ti ene ai hu ti ana papa me hwa me ira nimu nie wako me ba sa ba ku na me ne adwuma na yiri wokno no ma na ofre me se ama ba ho ti me mra na me se me dia me ye aduana ma me ma ntimi ma kwansi na oba kwaku ade ne de ma ye na emum wonsani ene ohurengi nie ana me se wa ya me dia chew enkora nti no aduana no me dane ne ma san wale ho me kan sa ne ho no eye ni de ani kiki na omo kwete di nansa ana woni ne bra bae so muslim ya me enko na enko da ne dua no antina sai so na mi ka kwaso no na me sisa udi machimi yinu na wawu ama ade be chama ya di na otweda ntina awusafoni na ewo fi ho antina me ko da ne dua ne kwa kamin fra mi busu ani bi nka ho kwame na se fra wi ana da bi kamin fra
busoni bi nka ho man free obi a say me yadwo say me ye secret me ma wo monte nti wabo adwaman kura nka wo dane dua yi na wafo ade sada me nyansafo pa nyame israel sana me ye okay apostle jena dum no mano opening ko so mame sana me ye madwene nti ye call ya ma me no twa akokɔ na ogu sana so papa ma me no waye boni atia opi o mane kura no ye nko anoma na wadwuma se ni na no eye wono a se wonam let's say obuma no 26 kura no a wone ne da oba ne te ho una ne te ho yes ansa na se ho de esemisu afedi ya dani idua na wi oba ne ko bo ne frem ya ni antina atemudie nko a mesu minim boy no meso mi ma okrum ho me pese me ko fe me ma wasia obakru ma si a ayi me pe dipa kan me ho ni ya bo ni yakun opensi ha bi mu edi asemuni kikiri sa da bia wudi matem antina yi se ni asem tie no ana me se asem no me ntiase nti me de ba na me de abeda mo pani no te mo ware mfie sei mfie nwotwe oye obi a hotel tutu kwan anase wasene yare nkwa no tu kwan me yiri ntu kwan da ana kurom kura no enye se mamna eyale yanka onim kurom ho wonko ho babia ko ye ne ho ade ko ye ne ho ade wo asante achem dampon Pinti na so won prince ne ma me yare a okohwe no na me kura no me ko ye ne ho ade no o de be ko kire ma bi wasaf market se o maame ensusu no maame na ma ayina awale na se ne bra no a owo ayin kode no so no ye ko bo na mane ye o do so ama so amanti ya wale ya wie na me yiri nua adwoa e ba ho ana edin komo sana msena ade na mo maame no ade no ma no so ye bra nye ye maame no wo ye maame nua na ye maame di haifi ba chini to na basa ko sa na adwene no am sa sole anam so fahene ana wo se so kwiko ana se AFUTUO ja ubi hono ti hono no me ko ma konta panyin hono mo anam sa akonta na de na amene se ni otene mo ja na onam basa sa anyi be kwa sa kwa uwo fi o anka ubetima chi maame no na be se abra obi ahu se ni sitie ti me ne no ne komo sa ti be boso mi ensa me ko ye no na man ko tuma konta na ko to na yire no ana o se o bra yakọ ha nan ama maame no nti otim ti firi o na me ne me sandi bi o na obana ye aduane kukuru mo hono mo yakọ se ne husiti sa wu mu na maame yale ye maame yale ya sana ne ko to hono ono nanti me se di ha me se minim boy no ana se so no me man so no Bo ti wife aboaje wa ye obi a wompie dabi ti na kakra o de kohwe de maame a ne maame free mu no e na wafa mpna ha wone ne tie busuafie o ma hada ma maame no nti you know maame ni free mu no ade abona se no kwa ti na maame ne yare na ne mpna no so wo ho ana se maame ne wu ye chi no ene wanya mpra se maame de wu ye na be bosume miensani nti odi ka fam tana sana maame ni bewu nti satam de na okoda boy no ho boy ni fi be wani free mu no edan ni mu atene ene nti otimi kuntunu wo ma ne marketing kwara no wo fie sei radi yakopo panyipa no wo CCS ana ni okache wo fie sei CCS ana kito anzo wo sei ben fie na miensa fie 9 ene otimi mi edi ne kuntunu wo na ne kwara nyina hwe ana yi no Jeff say hey da so wo mu yes ha na Esther buafu na Esther ya chewo wodi wo pia kwat na boncha na dwono wo nkwara nanim kwara nim antina ka ide kwara ehunu ka kire me ti edi ne kuntunu ho no etoda so no abuto no so wo ye wo fie say okobe 42 years ene otimi ye we kire nkwara oye won so oje tumi se waye ti da wo man ka kire minim
Antina de na wakoma be yo tira se kwame no a ofre wo twa wadapa nyina no a o san wo yire ni wi ano asafro no adi watam se ada no kura no a odi watam no se ada no kura no kwan te se na oda ma so chese de mi chese ne se ada no mo ya kama ma enkura no kura enai antina me asam no de antina ya ha me dintina bodua oda ne se wo mo yire dua dabi be ma wafa me yire na me be ka me meka mi ne kura mpo no no atimi anya kokuduro afra wo telephone so kwasia jimi fo be ma adidi meni mabusuafo nyina atem di na ha na dwen dintina wo bodua ne se ibodua ne se wafa me yira ensuo no nkuno ti dintina wo yire pre hu se dane na wo so dane also mane kofa be ma kro no eba se boy ni firi krum ho ana onsu firi krum se bibi to boy no krum fo no bebo ni din tesa wo kata o yire so krum fo no bebo ni din wo frɛ be ma no wafa wo yire wo frɛ no wada na ju de so mu wonnim akoma sei no wafrɛ no adi watam nsi ya wo be ya ye wonya kani tina wo sha atade mabusuafo nyina so ko bi o mabusuafo nyina ko bi mi ma me panyin pa ba ko aka no won so ko bi ayi kwa kura ne kono aseda kura wa medase wa meda o mase etu se tamo ayi wo nyina se na wonyem ese ko yin so obi ahunu be ma na nyim no wanyem oyere wanyem da wo yire no usia no o ma se 4 da so o ma se 4 ena ne na be wo se 3 ti 3 na one na wo dia se ne konfo ba ne ka che on konfo ka se fane ko antena ho na ekoye moja mu hwim na me se media minister de se de media kura no minya na me sese no boy na me pedo ekwan yo fa so odidi batem no o me kire mase because me ntiase minu baby a ena eja no che kwame no na wabo ne dua ti di nti na wo da no wo bra kwame ni ha here na konfo ne se oba ne nyem ti se eduani nya kwame no a ebenya oba no nti pop macho me na ne dua no on sa sam so eba ne se pami no mi saka na kwa se waso ya din bi se na je wo ne wo yira boaje wate no nya adwuma na mi yeshumi kani a na mi yedwuma akire no ni ma ne koye basa o de fia kan ni ma ne koye basa ntina betum ne ni ma ne koye basa ye kan mpaboa o mo mpaboa yi kuma se amekan wo bi pa mpaboa so de to Ghana made mpaboa ye to enso mi ya ye nto masis ka kura mi nyina simple ade mi ba se obi na mkoje 30 cedis edine included by woni wo yire ne te na wo mane nya adwuma emwa mi mane ne me sister wodi machi akotone nam awawaye so amdwom na ona adwuma no wonyeska ntache no wayedwe edu Sunday bia otumi nya so 15 million 10 million na ada okode so oba ne se okode so oba ne skado unya 2 million dia ne ada no obeka sasase so wanyeska na da wo kono no ska ofa free ho no e na 150 million na mtse se no ska na nya nkwa wo dia because ye nya no ye adwuma ba ko me se ukodwomu a na e kan mo fie no ko construction omna no na bia me no manu afufu ma ya mina minu aduane na wo pa usikanim obi bia nim edu me bia da odi mako entos ni nya aduane ne ma ba se bikodi pa na mda ba ya aduane na wo de ndia ko se ye tususu wo ko na mfasika ni nya ko kana nya nkwa wo dia me ye ne yiram antiase na me akwa no mi wo fo mi na bi de baby o fa de back so ko bi say ko fiska no because kana enna ho wasan fa kan me ye nso anfa ma me
ti woda ne dua na okoe no wasa akọ be ma ne nche oso oma bidani dua no so do so nka wo pe no bidani dua wo pe wa de senti nka omra na mo ntena se na mo hwe sata mo onyem na obi a se de wo pe ho antena guy onyem de a wo pe so ye be ne wo mse onyem na wo pe se ade enyamu ya ana de nyinse ba ana sese wadwam kura wo pe na wadwam na wunya ba wo mu ande wo pe ana nti na wo pe ade hanefo obi ba na so she okuta nkrofo manan o se na enyame penso se me te hono mo even se kokobo adwama no anka wanyem dia kan ko se me se ka me fa ya kanya bone na bible class kintia but nyi se na abamu ne dia ntina me yesa kra o se abra sunsun emwa dia na bushemfo ka wo mo dia apana broken heart sopa wo se enye ize wo se dia obana ye no bagu wo mo animu ase se okohwe o mame bosome nwotwe otimi akonyem 6 months se o yarefo ne da ho nyana na obrum sa na mkwa no wode nkwa no konam sida bi 6 months unya mu kwan kote o kakakra dab antena since okoe no memfo obada because nimse me woyere no ankasa mpo utimi kwosra no ma kwan sene ode ohoho kwame esane su kuntunu homa ne manyina hu se ye kuntunu butuno so nyina because me bo ho no ade wakan se dabi minya ba na tamwa mamno ewuye kra no anam se dabi obi amase awuodie ene on peda mame because bintimi ma anam asako ano no so ho de omuni na bi ne sadia guess has to be dia o minya ba adada ye ayiye no adada na ko kurum ho no ana me san firi ho ada no amanko ho bi ade so chance ni ho was eja why one worry oba tisika aye ne ho ade chance ni was e fini tinsu ko si ne na so wo dia chance ni was e chance ni was e ni fa do me kon ho no o si minya ba na oso ejai antena ana won say tama wo konsun kuba say me ni eyi no wonu nua no he kakra ntina e ho konsun na akoye sanity na akoye de sisi omo won sisi woni bo no krom ho krono won eyi aputoja abendi na na aben aputoja do aben o fra wo yida ofa se kwa eyi ebe wa krie e fun no kra de be frɛ nko ti onya kasade bia meka nkyerɛ wo sɛ unya ne ho dɔkɔda ne dua no ɔkɔɔyɛ no ontumi fa adwatua bi kora kyɛ sɛ gye kosua kora kafra kora ontumi mɛka bi nkyerɛ wo ebe na otwene ebro na otwe ana wasade nkwa ne baaye wasan de nkora na brɛ wo wonya adwuma na ho kyerɛ wo mu no nkwa na ba sɛ boy ne sɛ wontimi ntina na ɛgya wo se de boy ne sɛ wontimi ne nkora ne ntina ana kwame no so wontimi ne nkora ne ntina ana wo so kwame so no ayi no wontu fie o na wa beda fie ho no mo na da ho ne ha yi de wo busa siye sɛ nya kwame ne kɔ haima no da bi wonua no ene hada no maame no onam hada ma no kwame wa homa no so usu ni ne da chia no na busa ndie nti a wo se ofra wa odidi watem kwame mahan ho ye minu ba bia edi ntina wa family na o san family edidi matem so we say mi ye jimi fo kwasempa ni mintimi hwe me ba anya bia na hwe omo ana kwame me kasa ho hello kwame mahan
Brother. Ajama kwame maha. Brother. Ho ye de. Anlabe. Wa fa me yire ama boadwo a. Dient na o freme na udi matem. Sam ye sam mi ye jimi fo kwase ampa nyini. Maya wo de be yi. Boni be pada me de ayo. Mi minu. Ah, mi di do atanzo ya kwatanzo yi. Ah. Ura fia na. O freme say jimi fo a untimi hwe oba. Se jimi fo untimi hwe oba. Ah, atale me di ba yi nyina o se me ba yi ma hefugu eche. Yi kurasi ni pa. Mayo boni bi ala. Yes, mayo boni bi. Oh na, me do kumo. On fa me yire no. On fa no. Now I don't want to kasana. And now we have kasa. Let that you. Me do. Me do una ba, me una ka me peno. We go over there, we will have a katino. We go to you. Kwame. Kwame. Madam. O kasa che wiase nyina fa hye wotrim. Nya pani nko ana wona na kasa. Fa hye wotrim. Wo se wo hia ne yire aboaje wa e na wo se ne peto so o mame. An ga je ni peno. Ba o ba no de no boy ba fu. Ani ga ni ba. Ala bu ga no o ma ta no ma ta no ni ndo nko. Ti ba fu a ti ba fu bi fu na. Ana ga ni ona me ya sa da an ga fa ni ni de emla. Ana ko fo mu do mo ba e. E ko be wa ni ni. Mo sha mo kan ni bi ya o. Ndo bi ya ni mo. E di wa an wa fle. An ma jada an wa fle. You don't get any good. Woni ho da. Woni ho da ha ma fre. Woni ho da ha ma fre. Kwame. Aboaje wa ye fra wa homa no e wo sa wo fa na ne boyi ka ene ne wukuru ka no enie na nkyeremu a ewom na papa nso wa hwe ye ne bia tosho 9 ebesu ade uyi shinapo na ada ode ayino tagu ma kidi ma pani ada ode nkwan ba no ada chenam so nkola no enti mi hwe tanigu ho no na we dem ayese ya o ana blink dem snap apai the person you cannot answer. Please try again later. Yi ropa ni free eni snap a na o ka wale we eni na wa wura se o de se won sa na o de besie dem o e hye mfa ne man no o de bai no mi hwe agu ho no na mi hu se ade we see dem peja kosoro eni we see dem nyaw na bo no da bi ana even ade ne kwa no se na ka bi o mu a tama mi hwe bu kaka betina fa ho ana se ka o se timi fo ntale no enfoi o friend ne busan ho asem enko mi so no nko wa block o what's the phone I say? O de ko cha ni nuanom ana na busu apani nko we bia aden my friend eyi wonua eyi no dia ba kuna on ba e dani dua no aka kire no so on fa ho At the tone, record your message. Kwame also line no na enkolo ti yebesel bo modern se wo be fa na nkyeremu a ewo mu no wakam ye nyina yeti ya frewa fei obi amfa homa no ti Kwame ye san afro obi Kwame Madam. to asoma me wo se wo hia awura no na wo se ne pe o ka che so o ma miensa na ba ku na kuta no ka so nkofa mienu ne mra okofa wo mo bai to so o ma me
ọgbọ́n bá mi ní ya bèbè àná máa nù ẹ̀ǹgbẹ́ gbọ́ ìwé bìbí àná nìkan mọ̀ mọ́ ǹjẹ́ tó o bí akẹ́kọ̀ọ́ ibi sọ fẹ̀mí ẹ̀rí ọ̀rọ̀ nípa àpàdà ìrẹ̀dá wa dé àwọn màtí bẹ́ẹ̀ kìlọ̀ ọ̀nà òfin tó o fẹ́ràn mi kátó bí sẹ́yìn ẹ̀jẹ̀ náà bí mi bí sẹ́yìn ti dé kọ́ náà wọ́n ti ní bìbí àná mi ayé mi ní bìbí à ìdí bẹ́ẹ̀ 3 days àná wọ́n sá fẹ́ sáà sáà mi lánàá nǹkan fẹ́ wọ́n bẹ jẹ́ àná fèjì àárẹ̀ ẹ̀ fẹ́ ẹ̀yẹ̀ǹkwẹ́ bàbá náà mi ní àti ntọ́mẹ́ bí ẹ̀ ká tiẹ̀ náà mi adi na obi nkura wɔ hɔ ɔne obi awo na nkura wɔ na baba afra obi na sɛ obi ɛka kyerɛ nti ebi wɔ ati bi sɛ ɔsan filɛ wɔn nkyɛn fɛ nti fa fon no wɔne ka yɛ sɛ ɛnyɛ na ɔmo nkura nti ɛdi nkura kɔn fɔna mɛ sɛ ɔmo mu wa na wadansi fo nyina wɔ nsuo nipa wɔ ɛtiri wɔ nipa wɔ obi ɛni nsuo yɛ nkura nifa ebi epeke kɔ na wi yansi ɛma na nsuo. Because we see now we don't do by the way. And when you now mind that you say, you don't say, Masa oguma me bo US se ogwa wa te ma ka sam kire o ayawo na ofre me na ma da ayawo na ofre me ayawo na ofre me ayawo na ofre me ofre me ya ha da wo jimi fo kwase pa nyi ofre amadina wada na amadina da ka ba da ahumachine de me na me fre wada ba da flo ti ahumachine we can't frame an adjono enti an adjono ahumachine sa from say mi pede o katie lagatuno o so dey midimia me so o ma gatuno to so enti wo de ahomache no nya papa e call e na obusa se ne yere we am bi asa ne yeda wa o de opani yedin I will not go back. And I say that one of the Milama. You need to be a phenomenon. Now, when I want to be a phenomenon. I can never met Diana. Only got on the Basia. If you want to know a place of Budia, who was your sir? Never know that Bima. Also, you might woman who saw woman Bano. Ana yes na o ka che oba no se oba no fankola no oba do e kodo anu adu de pani me sa koye nya wa de ka so fankola no sa ta no ni wadi ngana ba nya o mana wadi ngana ba wa nya o ma Tommy Tinani brand ni mu se meba aboaje wa brand no ana abusuafo no mu nim se one ne twempra Aboaje wa abusuafo omo nim se woni girl ne twempna Raja Ena mo twempna afini Raja agatra Yesi obehwe ne maame bosumi nwotwepe ti na se o mehwe ne maame kwa na wo ne aboaje wa esese wo Raja so mo yo ne maame no na mi nim no Ire oba wo no ana mi to na mi so fe djuma ba da ko na ba na so fe djuma ba na mba tu na mi sia na mi di Ti abusuafo na nka nkyerɛ sɛ ɔyɛ ɔba a yasra na ware yasa ne ka mienu ɔma gye tirade wayɛ na yeforo ɔma nka nkyerɛ kromo so wanya obia ma na ntia na so sɛ aboagye wa ayɛ obi Mrs. Dabio Dabi mi aro wazo ni kura da obi ne bla fo ko so ni na ba da Na busuafo so di adanse sɛ wɔne ne kunu agyae ɔmo kyerɛ ɔbrɛ a ɔmo gyaeɛ ɔmo tumi kyerɛ ɔbrɛ a na ɔmo ntam atete ana ɔmo agyae Kwame abusuafo no tumi kyerɛ ɔbrɛ a na ɔmo agyae na ɔmo ntam atete me ni na mu no aka na bujafonde ne bla mo e kuma so ne jana obo Kopo de abusuani bi ani hɔ ba pani bi ani fie hɔ e bujafo no da bi fino tena ga na bujafo bi na ba tom tete ba bo da ba no ba mi ni mo no de obi aso ga de so bia me ni bi ja tro bia ga so bia o kuna na se ni ya ko me fa no se na wonim ana ahomache ya bi o Kwame eja me ba wanya call ana nipa ne ka cho say ne yire
ne nipa asomasi ana obenten wanye ni Messi fanse na wonim ana wanya call ana bema ne kacho se ne yire ane asomasi ama aboajewa na dane entokwa ne atamdidie ana so na so jani ba hono agano kwa fa se be 2 months ago ejo 2 months na ma ni oba tu be yo maami egido bosu be ngochi on kwa afi obi ansi wada obi ansi wada say abema obi ansi wada abema come here yen kan sa o obi ku atimi tu kwan fiedu no omai enche fa nya na yere no se wonim de enti a ebia afe no ohu okuranim ebi ku abema ne beba na wohu no ti oba ya wo hwa abrewa no ne maame ne nyina hu se wo ne baba ne twempra ajuwa ne jawa chi no hu la go ya blue ya go za go na ko man play no ni ga ni zugu me do for this ni ga ni zugu ni za go ya bi ti oye no we ompra no la de mo view ba man so onya ne yere kwame Messi papa yi oso onya ne yere mami to fom kro be yensi ye ti wo kasa ni mu no utumi ko aka sense na ni anti na obe yensi ye no no shefu ti sabre ni nyina sana wonim so ni oba ni ntomati anko obe yensi ye Messi nase ni to fom no oba na buhie nyina be yensi ye wo ma na wa hu Madame, bona president go na wo dia o. Ti aba ne na da fedia u mi say mi shefugu. Ah? Ogu le dia na udi batam no o ka say mi be ye ma sia yie na ma shefugu eche. Wa hu mi a anka da o ka sa kire me. Ah. Ne fen ofisa mi no ye di agora na. Ye nya gwa je nya go. Ye nya gwa. Na ubo bian adam ga se be dani ana. Ona ko dani na ta ju suja. O do won za bra wa je nsane. We za de ba o za de nsane. What did you free? What did you free? What's after di matem? Yes sir. Wa do ba zo won za bra o. Won za de ba. O do so mani du ba. O da bai. Udi ni no. Wa ni ma ye no. Udi ni wie na wani wie na ana o den sa bra me ho na kira usa ha asanta masa gade o kano asamka wadi na wie wanyam afeda o den sa bra me ha any of our way why ya ni san ko mo ni do ni san ko mo no he masa asma me no kan pe asma papa ne kan enti sa me sa bo dua wo me fa nche wo me pe o pa to wa mo dua kana nya de o pa bom ma yesu la me nyanko bo de o pa bo de ma yesu la kwa me o da so ne rate le to pa bo de ma yesu la o de ma yesu mra la me na kana ka so o bo de la bo da me ba de la sera bo sera la de ntano la bu mo ye ba wa ye no wadi o Kwame oye oba warefo a woye ne ho ade a wakra okru so okohwe ne maame a wo yare ti samfom so ana aba na waye a enka nje so opekọ omodua ma Yesu mra a to bodua wodi ka bo ba kwa mo makoda me bla mu frenka na wo kese wodi ni nsa bre no onyem na wodi nsa hwinim pentwa hwe a ne nka wagum sane yedi nsa bre be ma yedi sien kwaranta adiem ukola odi ase ne nsam odi asie ne wagya ho akọ empentu ahwe wonyi nso kwame wonyi nso misi onye odi se wansam be ma nsam eni bo na wujira ho misi nti na wujira ho odi nsa ne ba no na wujira ho o monitor ana wo hwese wodi nsa ne koma no na ehye na moto
Eba ama bodo da to do kan. Na ama bojuwa na won so de nsa kwa na na busuafo. Na ni e ya ma ni kan ko ro. Na wana do koy. Ama na ni kan ko ma. Ana me si aka memu amamre mu no. Ama na won so de nsa kwa na ama na busuafo. Obi. Hwan ko bi? Ya obi lo bi so ma se ma ni. Kwa mi hwe bibi ye. Wate enkwa de. Ade a yedidi wa anya ode no. Fa ni unyonko anya hwe wo se na wonim. Na wo behu ye nso se na wonim a wo behu ye nso papa yi ne nsa beka ne nsa no. Ensa pento ahwi ni mu no. Ne yire na nyambo so mensia. Onfomye. Kwame tiensema nkwada nketo yika. Dada Kwame butu maame so a odini kuntunu ho. Dada Kwame yeda ho anu abebutu no so. Yedi sa gro nyina so nkwada yanim. Ya gwa mi na ogumare. Ede no muyi. Ana so ma e da papa na ka to na pinga no na da homba dewu. Ni da mi na mi da mi so no homba dewu. Omu da mo na hoda. Yo na hoda. Obwa. Yo na be da na hoda. Obwa. Ni da mi da mu. Why? Oni wafo bi yiri unya kasa dena waka kire papa no a ka kire no ne jamrante wasem na wo ye no Ya de ma na mega. Messi udazo ode nsa ne ko no ne nipa ho adansefo ho wo ba onyim afi no ode nsa ko wode ayifra ma ne kunu wode ne mpata ma no Ana o bo pa no mu fe na mu zana. Bema bena fa no Ah mu fe na mu ga de. Anya fa ne tu so aboajewa no ya fra na ho ma won fa aboajewa to so ye ya fra na won fa ebia wo de ohu call a obefa Oh. Kwame. Your friend Kwame day. Kwame gay. Kwame gay. Na sana mi mateno. Kwame gay. Post bremo. Yeah, obapa Kwame. Oya mama di ne ho yawo kakra. De owura yi kan papa yo point yo. Ana wo so agye atum se ampa wo ne oba no ana tia ma oba se oba yi nyam. What's mpo? Woni na trafe. Busuafo nso nim. Abusua nso oba na busua kura nso nim se woni sa chese ade ya me ye abusua no kura na wo mu nim se papa ya ye wo mu de hye no ade ama wo mu. Na so wo mu nim se abrante no so ane na twempra wo mo hwa mo matra ekwa afini ya se nyinsei. Wo mo tra ma nyinsei agwago pie mu no. Na Kwame wanya sabi asababa bi anka kire ba pei ampori chewa usa ka chense wo moduama Yesu mra ayifa na usia boduama Yesu abada Tese wo hwe nkwara ikura nkwara nkete kete ni ekosu nyina so nkoda ya na abon papa ma ne o so no ma me no ani wura dem ani ekosu ni Na se kura no ayi obande nkura na be no anka we say nka wo kan sembi ho na we ka say hey wuli ma so oboye dua say you kan sembi a ho na yesa diduabo so etete o se diduabo tata nkwala wan kasa yes anu kai se ma say obodua nka we kan sembi wan ama aboajewa Mame. onye mboso me say Me ba cho, je me nya bosu me say mame. me se wonye mboso me say Me ba cho nsia. na dabe na odi onsa koma okun say woni na jaware Me ba cho me ko chama no. December sabra na wonye mana na wonye Me ba cho me nyim. da wo ba yanyim no wie
asa na ode nsa koma ne kun so waja ware Auntie Na me pa so de ko ba yen say right then I papa me ko agreement ete mi tika wo bi wo nti so ni menya bia na mfanya right then no and nsaka sikana Oboa ya miam sika usika kakra bi le mu usika kakra mu kakra bi me matisa de me ka no matisa sa sa o de sa sa me de me ka yan go meti abo eja ma mi ti oye we de wo de ka ko to right then me bia no ta ta right then me bia no am ni se say de nsa no ata hot back sa de nsa ba na ko ba me da so why are you from people una mo kan ti so wo pe na wo ba na mi kan enye wan na ye ende and say me enta ama bojuwa nti na ba ta una wo ye wedding ana wo boka enti dien ibatan ne kura ni so wo ana wawaw ana sawo na wo boka o ono na boka o my agreement say mo ya ayefro ana moye ana maware ana mawo ma miensa wom utumi mo ba ma foforo ana wo twempna afe enyinsa busumi nsia ansa na wato sena apas wa motom opimfo saudi ko jaware aboju ani bi so gane mani ya ra dada na ne fa me ba ka anko no ani bu so wo fa nsan koma ba ma utumi ne obi atwempna afe wanyemo wafu pini ani e bi ka so men kola din kaka na wo mutin ze na minim se ya mistake ana anko a enya hwe unkwa na ujaware wabusia na ji ya na se unkwa na oje waware ama mi busao dienti na wodi nse koma ba ma no na wodi pentua peja openi peja pentua no e ka so na bo no wana bo no aje busare he bena bo to ano enta no na bo no me di tin kan kan me ya me ko onye ba ko wet do me ko la ko to mi ano nti ma ya se bibi ni wo de me ni na me kan ni ah yi ta dana e tan adi hwe mitam ade na hwe wo def na to na kan ma ka tie no def na to kan ma ka tie wana na to ko no enti wo ubeja ware sana ensa wo mu ayede na ka wakogu pentuanim e ka to na bo no enti ayede na wakawa wo wedding kawa no kogu pentuanim ana ba to na me di tem anti eba no sana de wedding kawa no share ensam ale koma bema papa ni jambo la no me ni ti ya me ti na me ya me bre me ni ti ya me ti na me ya me bre ni ba ba me ya na ama nyankwa na wo ba me ya na ti ba so e ba to me ya na mo le na ya ka wa me hen ana me ya me ya se ana wa me wa le papa no ana me ti pa me ya se wa le pa me wa le ni te de wa ya me she ni e no mo le no ti ya pa me ya ba e fe ki no kwame de wanya ntumasini on ama papa nche wodo wa wo 4 no mo papa we ama wa papa sa obi papa ho obi anko de papa ai minimum obi papa ho ai o ti ti o je ti papa o ya de na what o ai bele o ya sa ti ya pa o je ti mana ala ti ka pa le se o je ti no ade la mi pa fi ho me yire no o yire na ka ko to ni lady o yire ta ya na ta tim pa dai ade obua o so na okunya ka ni nan kire ni wo be ba kire ni nan mu obua o ko ska o record e yonkwa o dia no be ya na no be ya ye no be ya ye o nya bi ta o no be ya ye papa
Me who my one away. I'm a one away. Who are not sky about that? I'm a one away. Me kwata 24 me ya pa for 400 good amount. Ni nyina one out to me na. Udi skabai. I'm sorry. I'm na me pese me no ye ni anu baba yo me no ye ni anu baba kai do kenya Tianya wani ukura ne wuye. Sa wujina mansan na nanu ahemfo ema. Oso aguma ni mu ase. Wiase nyina ni wagu Ghana man nyina ni mu ase. Ama me ma won kon maka kire. Se wumpe no 8 years. Woni papa ya nete. Se wumpe na dan na wo se woye. Die na wo se woye. Foto abusu anim no muntu na ma ona de wo ho na wo kra ba ma se me kohwe me ma me yarefo aba na wo di nyinsen abunsu na me na wo go kana ma nya mo ase me se wo go kana ma nya no mo ase na wo se ja so gba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  eso onyem gbagbagbagba nyina wo sanyem ama sa wo mpa Wode owu na de koma no na fe nsiwa gede mu kwai na me neka misi se wumpa na wo man kitenkete na yabutu so na nkora kitenkete wei na wani se nwa de wasesa nkora kitenkete wei se o pra foforo so ohia wo man ti wudo manaba nkora kitenkete wei ayen ko ka da do mai enye ne kran ka da do mai o ko asme manon Ajima dia ya ba leta mi finish wa mo. Tika mbe na dia ma on fa na die. Ama. On fa na die. Ha, wo me nyaji. Aden, aye property na wo sha na on fa na die. Ne ka so ko be jan kwala dia. Oh, wa ni ma wa ya wo hosem. O ma me to wo twere wo ho. O ma me o to wo twere wo papa so. Na no kra no ayi do o de wo mba no o ko junior ho. E ma junior mo ka se Jennifer kra no ko. Uji scan one now. Oja obo na uji scan ko eko. Wa mo ska. I don't know am fa wo ma. Oh, junior de ndie. Oya to oya to ko se gani. Ka te fa ko to. Wa mi lo de ma wa te ko se gani. Wa mi lo ni ti ma ne. Ade na. Anti na ko
Papa no wan ko ya no me ko an bet kam ka o ba ni o. What was said? What what was your papa 104? What's an hour 3 7? Okay, who 8? Oh, watch what's on him 9? What watch who watch on him 9? Ama, when did the whole power? And you won't natural. When need the whole papa? Watch and so when you're 9, at 2 about 4 years, at actually 6 years, at actually. Now, and 9 away, and on you nadia, and 9 away. Obani Bama, 1 hour, Sahanema, Mibuso. Oba, any Bama, 1 hour about time, 1 hour, Sahankola, Mibuso. And then I'm not back, come on, yes, 7 years, a man upon moment. But it is your responsibility. Who Obama, you said it. Who? What are they? See what get them? Ama, who see what get them on Timpalan Co? Ama, who sang him, yeah, and Yankopo. No, Ama, dear Toshon. Yami back ready. What's our dear Toshon? Amami will say, pet mano, Utibium. Yamia Chow Makuma Conson. Who took me and saw to actually? Who said to Enya Kukudas Anyam? Sanyam. Sanyam. Sani anyuma na ama imano. Ame, siwagedem, oh yes. Ama siwagedem. Adia be puto just siwagedem. Ama, se dia me de ma no siwagedem. Onsa kona onyambosu bi nsia peme. Ay, what good Ghana man wants what? So, wumpa, funny balance, Comano, and one visa, Ponyam Pime, Bosumisia. My goodness. He says, no, conform say, and Korana, Mawafilian Kofama, what's that? Mawafilian Kofam, and Yamin Kwama, Intibra, no, you say, Bonija, conform say, and Korana Yamin Kwama, Intibra, first Sephonia Bra, no, you would. Ya fa ho enti sadia be fa wo mko na me obi aka mbo me tuma sa wo mo because me say ma hwe enkrofoma kwa wo mu nya obi anya me ma enti ba be fa wa de ko wai sana wote ayi adwa adutwa sana woni okutie okoye sadia no na otuba tan yeso sa tamna papa tiase na papa kwaku mananko obaw ayi woni okutia ayi wagbayi adwaman na watu foto no ababeta yeso ai onua pan no ba oku ama ade a wo mu fie papa no se mo koda ne dua ode gye wo no na wonyem na mo koda ne dua konfo no se enkwara miensa na ama wo tepa yedi na tie me konfo no se kwara miensa na wo ne papa yi awo no ebi nya ne ma na woni ne timfie nwatwe no obi ma 20 Ghana kwa ye befa wo to se bra na mkoyi moja mo hwehwemu kwara miensa na onu wo nyina fei wo be sum no te befa kwa me so bra ni hia kwa me wo ha me say ama fa kwa me bra kwa bi ge fa ne bra ni hia no ha sei akwa ge ni ojo pinwo e ka wo so kwa ni nya wo nya ma ti ka kwa ni bra o de fa ne bra
Fanibra, and this me body dua, Fanibra. Oh, I'm saying, says me and a conference set them similar conference a man here. And ye, Exabra. Oh, by for Kwame Kahobi, Kwame Yano, Oyerepa FM, Oyerepa FM. And they train up in the Fanibra. Train up at night, Jafred don't train up pen the Fanibra. Ama. Papa bua ma wo konya enam adwuma na nen wakuma papa nua ba na na to me refi hono me pa ni see wakuma na kira wo nam ton mebo ani ko bi ena ko bi utumi sie sika 950 million wo dem wo ko he wo maame wo na odi fi aka papa yo what's this sikeni nyina de ko bra wonim se na adwuma kora sei enti amai sa papa yi na nya ma me ko sha mi dem na bi kan si wo ti fake mi kan de mana en ko ni mina na ye de wonim dem ko fo ye odem ama abajiwa wonim ne ko fo ye odem edam sem nyina na ko fo kanka betumi hwe ensa na wonim so ye no so boafo oye mabua e mabua le what ni sika ama Oboa me to ka no me fra ka kire tama ko no me fra ka kire o ama e si fata mi oboa ama oboa papa ine boni o ye wo ne se onfa wo ma oni aba so oni aba ne won to nam na nyame nhira na ye yie na ka chense na hutre bremu ukuta 950 million eye odin so obema no 1000 cedis atwaduane adi eye odin uni papa nkofo aye nkofo ama aye odin ma utumi sesa 950 million nyina de koi na ko office gango nyana ka chem se nyon ne brepe sigalo wen I got a woman dancing me. I said, we don't go to empty. I'm not fine. Ama papa ni hia wa ha ene ma miensa shina papai yemfa nya aware maame maame kanchero ti akonko ho nya ngui shina pa apai bosu mi nsia opefo konfansa enfa mawai bosu mi nsia pemfo onfansa ma enti papa ni se besum no afen kwara miensa wone no awo ye ni nyina no brana yenye nhwehwemu hwe kacha omo ye tobe ni so man come antum ade abe ho meba ho ada ye ni obi da di nkomo Hey, what you do be a crana say, you know what I had? Ya frau. Oyerepa Afro. What's one Quakunquan?
wa fa nkwara ne de kokum wo mo se bo ni se gwa wa fa nkwara no se bo ni se wo de kum wo mo jan no anu kura dua bi ni aba ma na okofa no ko no ho we la testa bombastic bema pisti we bema no mo de mo ya nim sanya nsafo nko na tie program we mo de mo ko ha bema nanim mo ko hwe ni padua wa wo ko ya wa no ho na ntimi nka no kure adenti na wo ya sa ya fra wo nua no waje coach paha coach ado adai wanya adai wona na afra wo wa fra wo a wo tie dua bia wo ya pampa so a wo oba pemfo a wo den samba woni wo bia wo tufuo nti woni futufuo ana coach ni wogina ha na ka sei so kokum kwara na wo se yedie na dia kofa kwara ni kokum wo mo enkwa what wana woni ayade a no waka chansa dia wo di obi nua ba man aye mo nua ba man na ya mo sa akadua be hon ka bo ba pene adua be fo ka mba pene ana mo ka sa kuro na ya mo nko amodia na adua be kuro na ya wo nko amodia wo ma me yare a wo kwahwe no me na na mabo aju wa yini adua na ya usa no adwamai sa kwara we da ho na be ma de wukuntu no ho wotina no so na mo budan badis mo bu afuni adai na ugu ho ani masesa ama ugu ho ani masesa ama adai na wo pa aboajoa ne bu ajo no aboajoa ne bu ajo no mame nyame ya domo cha ye hian so just me se mi yan ana mo katansa na de wo fra hu nua no obi aye ho ade aye ya mo nya di tambo mama nya ye ko di wa no na mama ne sabi wo kunu no wasa ma be ma nya kwan efre adina tam adai mame besi nyame ya domo chena ye hian papa nso obeye mu je mo mi yan ama nya sese de na akoka cha omo na sese mo e dia e de ja ma omo dada de na akoka cha omo ama de na akoka cha omo mame de na akoka na se onua no omnim se wonyim dada asai abon na dia be ma bia missing asai abon ku chomo bia me so support ka o o ya de ba ni mo ja je ko support ka le nya ya ba ma ye die na ye busafo na be ye die ni Zugu zani biango. o ye Minu zani biango. ama wo ye die na Zani biango. ye die na ye die busafo na ba be ye die ni wo sim kwala no a wonu wo no ni tire no kofo ru kwa ka chanse kwala ni nya ne ma enkwala ni be nya ne ma etu be ye die ni o wo kwa so so ye die ni be me bia wo kwan wo benja fia duanan efia duasia kwa na so trimu ntire wa utumi ye die ni ara wo ne sai achira bra wanyi ne wo busua na kwa ye meeting bia na ya ko ware ya se hwe mo janu junso mi ahwe no nko am na wo Ba to be man bra. Na be man de mi nya be man wa ha. aboajo wa nyame ya domo cha ye hian ya ko ahwe wadunu mi ahwe abekronti a wo ya ama wase je ohene sa na adai na timi jimi we be ma na adai ama mame be na mo ne nya pata yi no be na mo nyame ya do de cha ye hian ye hian why wo wafo ma ni nua bara ni ko ye mo be ne chesa wo ponia ye ama wo ponia ye be me wafo ma ni nua bara ni ko ye adwuma nya na wo se wo na ko bi mo jani no 150 million fa so na ka se be me na mo watumi akɔpass mmienu wom woyɛ ponia ye pa wonya deɛ ama wonya deɛ Me na ma show papa. O ma show you papa. O ma show. Pa. O feli ade. Ga kwa se o kan kan kan. O feli ade. Aye sa na mutie. Uni aje bi twa sa na mutie. ama Ayade obi so. Ayade obi so. besi nyame ya do Obua de yin obua.
wo dɛn ɛnto wada o turning point wɔ hɔ ama mesi turning point ɛwɔ hɔ ɛnɛ na wo se woyɛ ama ɛkyerɛ bɛtumi atane ama bɛrima no wote na meka kyerɛw no wote na meka kyerɛw no wo sika fia 950 million no ɛyɛ obi pia water nso where then Dabi ade na me yɛ fia ma wɔ ade na me yɛ fia ma wɔ bɛrima ɔno ade no ma wɔ ade na me yɛ fia ma wɔ ade na me yɛ fia ma wɔ ade na me yɛ fia ma wɔ misa ko yɛ adwuma skari bɛnɛ ade no ma wudi ɛno nyame adom ɔkyerɛ yɛ hia wote wonye me so wogye me so aboagyewa Mame. bɛsi nyame adom ɔkyerɛ yɛ hia wo What's for the maintenance? What's the maintenance? dabɛ na wɛba dabɛn na wobɛba dabɛn na wobɛba wo se kyena wontumi mma nti dabɛn ɛna wobɛba aboagyewa dabɛn dabɛn aboagyewa ɛyɛ nyame pɛ na ɔde dwoada kyɛ yɛn a anɔpa akyɛ koraa nɔnkoro na wɔ ha wote yɛda ase agya nyame nhyɛ wo de wae na ɔmpagya ɔmma w'adwuma ɔmma w'adwuma nyɛ ɔmma w'adwuma nyɛ wowɔ adwuma a ɔho ɔden yɛnkɔ yɛ second story tɔfofa birthday sɛ mame Samuel Sekesi ene yo na me pacho hu me no na me wo La Paz me kwafa ne o ma we Samuel Sekesi na me hu no enti me hu no ebeye 1 year na obeka kire me se ne bra etutwa asase wo Samuel Sekesi na ye bekwa akotobi ana ana me ka kire ni se wo be ma no kra wo niska na me oba no na me woska na o se o hwa me de menya bi ana me ka kire ni se me misika na wo no 4 million na asase no si 6 million enti saa de a yemfa me de no enko na nunua no obeje enti ye de kusika no ko ye no so nunua no wanka kire me se ebi akase ya na akase bra no so anka hwe enti anu no mu 1 year no mu ne ye de be ware ye ware ye ne ye betena denta enti ye te ho mo na obeka kire me se na danfo bi one ne ye adwuma o se o wasase ne bi wo Foster down na ne saka obema ne half ato me wo ho na obeka kire me se ne saka asase no na yebeye ne dai yenton asama de ne fameto ene yeton ye ne ye de beto ye oton ma no o se ne bra ne se ne 18 million na ma no nti 18 million no mika ho ne ye de 15 million no ekoma asase wura no na danfo no de plot no ma no ena ne kai no no de kwoto cement gu ho nti enu no mu ye ho kire ye nsanti dan ye timu kurampo no ye free mu na ye kwotena obi on completed mu ahye ye kwotena ho ye bre papa baye 2 plot da ho me ne ba ma ye tumi fa shavo ye do ni nyina na sky ye de beto aduane dimpo eden enu no mu na ye de wo me ne mienu na ye first born no enu so 5 months ena ye de koye adwuma wo hotel junction school bi wo ho na me ma ne ko school wo ho me de ma mienu na ba aware enti ye ko kola ne ko school mu fees ni na ye ka enti me wu wie na me ka che om se me ye adwuma na me de atua ena me koye adwuma wo school ho na me de tuatua ye enti enu no mu na akura na nya 5 months ye mo operation enti 5 months no ma me de koye adwuma na kire me hwe na ade ne ha me ena me jaye na me yi ketwa ne free wo ko aban school enti me de no ko aban school no ho saa na ja kakran na panin di wie na ketwa nso di wie ye afi de dan no ya ne kakran saa langadin bi ko fa plot no ena ye ko ho akɔwie police station ena ja me ko sun ya na me ko je ma ade wo mu je mu de ma ye na ne ode ma ye ne ka kire nse se yankwa ye bibi wo so na obi gibie mu a ondi yachi ena ja dam tam no obi de ni container ma me ameton ade wom ena ye minya 15 million de ma no ena ye de ko start ye minya we ya na me de ama no no de ko saa ono o si na adwuma asɛ nti carpenter ni na adwuma asɛ
nti adwuma bi ani ho obeye nti mimi nya na me de ama no de ko anadwo sorry e wa akra me sorry 1:30 na me ko akra edu Fridays nso a me ko adoso ekofodua ekofa banti nti me amintena fom ba akumpo ba ma ne enyi chopon ne wo mu ana onya kakra na de aba na mbi na obeto anese bibia na de aba 13 years na ye ware ye no me na mahwefia ba pem sa atam we na nse last year bronya no ye bedi bronya no na o se na danfo bi wa brochire na waba na ne fie no obi ante wonti o so onkohwe ho ma no na me ka kire ne so obi a na oyere ne o mate adenti na wo free wo fie na wo kohwe obi fie ma no esa emanti na ode kwatena asa fie ho enti enu no mu na obi ka kire me se mi kun ni mpran ye se ni mi bisa na o so enim enti da ko na me ankasa me kwoto no oba afoforo ho e wo ne fie e wo kwoto na no na me kwoto no me kwoto ya me se kan kwa me de ya wo ne abufo e bo no sa adenti na mabrasa na ma hwefie maintenance da krumpo every day bia me nam me sori anadwo kokurom na me diska hwefie sa na wunya wo de kwa abonten sa ma yesa ante me se ma yesa afide me anu sa mabra me ti o ma so ne o mama me mu afide o wieye o se unit committee MPP me boa no mo benya ye o se obekọ Cactus school okofa form so presby ho ama no so presby Cactus Kidz e wa sorry dem ho ana okofa form so no na odi ko school no na omode se oye Kidz was e wa presby so form de wa fatra abenya post no me na me boa na odi nyaaye efise no se na adwuma sam nye den Kidz ye kodi ye ta kire tuetues Ghana no asa abibi okwa lol fe okwa graduation no ka ye de quarter ma ba ye enya kitiwa anti che se wanya baabi agina na eje onena nenam ho nti me ka se okofa oba na me hia na me bo no na ofra me ma me ka kire ni se mimi gu nanim ase wa denta nti saade a ode me nsa ekọ na me ma me se onko hwe me sister pani no ogina ayi no wala pass no fa nkoma no eno no wa fa nko na we mo ka asam no ma ne yetwa aso nti ye nenam ho akire entokwa bi su baaye enso sorry oni me ham dendende na me so ma ntokwa oni me ko everyday bia be ko fie bia ye ham na me se abro se obi a okuta bible na ya wo yesa no na abibia panimu wo ba hamsa wo pie na okwa asoro kra wo mfale ena ohu se ne oye ne wanye ne no obepa mecho ena oto communion wine ena ode brem na me se why ya de boni se wo communion wine na brem no so obeto kenta ama me ena oto esini mienu blonya yampo na ode baaye enti e maye ofa a omududo ne ade nyina ma ni nyina mu na me da so a ekura nimu afide ne ba prekupa ni se afide oni me nkasa biem wasa konyo oba afoforo blonya 25 yesi one mem kwala no mkotena stop over bi wo wo num nsa na obo a na wakotena oba weso watena oba weso e ma me nsa no huru tana wo so na ade che me ba otra mo na so ananse otra mo na so enti tama me ma na ade che Kidz abo me na me ka jiro ade che me nsa bi owi pa ho akwaji bia na waji nam no abro me na me ka jiro na wawe onyi chop money me na ma bless auntie wo bisa denta wo mbe every day to the to man na so tantra man enti ade che 25 no ana me friend no ka che se na minim enti me friend no ka che nso on fa nkwala ne mbra na bronya no ya pa bibi na ya no adi ana o se miti me ka che ni se o ma mi 1 million na me so so ye nkoto akokọ ba ko na ye nso ye kunu dia ye dua no so oni bi na me se wo dia ye baba fa nkwala no ana ma me sister ne baby ko fa nkwala ndi won bae sika no de mo ma to aduane de no anom de ye lol fa bae nti o mo bae na eja akra no kan sam ni na akyerem te anwumre ni ye kofie no na o mo kyerem se ba akofie o ana ye me ko ba akofie nti me ko ye no me ko bisa no o se ye no kre eno o mo ho na PTA chairman e frefre wo mo se o mo mamra maji wo mani ana eja o mo so mo ko no numbi enti ohun se na wabo sister ne ba ko de o kan no cross ohun se na wabo nti o kyera konje no mu ana obo prim no so o de nkwala na ekofie aba ana o mo ko ye enti eja mimi ni mo hwe nti nti yeduru fie anwumre no na odeka hia ye o twa mu ko ye nti o ko ye no bi o ha na mu se waba bi ko yi ade o ho me ko ye na wadwa no ho na wa akofa fufuo akokọ na me dida so ho de abesi ho odi na me se bro se mami ska na ye fento bi yenku ni wi a wanye wakonye oba ama na ye bi ama na me so mi hwe aduane no gu ye na me da na me ho enu mu ntokwa ne ade se na adanta hima akora frɛ ye ema o ka asem nyina ma o gitum se waja bibia mu manaka ema o se onkoto akokọ ba ko na nka ye fa nya aduane na ye ni na ye hu se bibia ato atwa ma o gitum ba pe mu na se bia na no ba ye de anti ni Friday no na ofra me wa me ka kire ni se me ko ne papa wo e ka kire ni se me de ne nsa ko nti sa de o twen ni nsa
ya fa ne nsankoma no na me ma me say ye nko na wa from penifo ho nti ono so ne penifo mra ene week na saade ne si nti ye call adwuma ko ye call ye no ye twen bre beba 4 o'clock oba ye ono nko a na o mbisa ne say ne penifo no ne o mba no wen o say obi ama no no nko na ba ye no say na nko a oba ye ne bo amane no fa na amane tintin oboye obowie no mbisa ne say si oba ye ware no wo si 13 years ne mo fa no ho asem mada enti sisi ano wo ba ma yesiesie mo si da bi mba begu aware no si wo ba begu aware na wo nko a na sa asem we wase bi da na obi a wo fa na asem mada na na wo de asem aban wo su ba begu aware ene sa de a onko na onko kan che ni mpanifo no ma week ni mentewe enti na ma metu ana mo a medru mu ano fi se dan na yesi ya no so me koda pie mu ha na wa pie fanya da ho wa pie sese on da dem hobi enti na wo press bi no nko bi me ko bi na nanse na asemeja ya tum kakra ada na obeja atum kakisi ma samu ne ayi nti me ne na wakoka che president penny me ba cho an as okofa ga first one no ena ye ko ho ye ko na omo frɛ ye de ye tena aze omo ka asam no enu sunsu achi ni nyina no enya ade obeja me ka kyerɛ ne so on papa ga ne no makra fi ne phone so o se ade oyi free so na sa ga ne frɛ na onye den na mpra twi nya bone sa o se mpra twi nya bone cat case on kasa o se penny for no minim no omo ya na me se cat case on kasa ante me se me na me ka kyerɛ o so on kasa me so ka ye o se mpra twi nya bone cat case imponi cat case. Hello, Mama. I just about say. Yes, Mama. Good afternoon. I want to say. I don't know what you why feel now? Quite do the minimum so anymore. But your material can be a. Oh, Timmy Bra, sorry, penny, now to man now so. Mamma. Ultimate from Maya condom. Now ye through bottom. Yeah, now all justify what they are. Why I was simple and check ready. Yes, I am fepa in your bonnet. I'm sorry, Penny. Mamma, we didn't echo. But your meeting, sir. You, what are my betty until your fro? Okay, Madame. Na Sebio, I'm going to say, and Fata or Caniba. Na ọba na ọtọ no ọhyɛ ase sɛ ogu m'anim ase ɛnyɛ ɛnɛ akyɛ na sɛbi o meyɛ me ho kwasea ɛde ma no nti baabi a ogu m'anim ase akɔ bia no nyame nti menka hwɛ ba no kura no nyinaa no sɛ maame me hu ɔbaa yi a mene ne hyɛ abrabɔ ase no fie kakra na me nkwana na me me baba yo ebiti na me nye presbyterian Kidz but na me ye missionary a me ye nyame adwuma obia ni me modern bo ewo baabi a me wo me nye kronfo me nye nipa me nye me num enya ibia enum na me di hia obai na de ba ko me bi oye ye na me se obai yo bapa ana me de no kwa kire me papa me de no kwa kire papa nya ye di mo na ne papa ka se de bi on pere ma me nware ne ba no oh e ma ne ye nsempi ba nyame adom kakra bibia yo okay ma me no ba be tin ba no to no se bi o me nye nipa kete na me nipa titu bi a me wo sika na se me wo bibi na me didi ko bi anim ni anema kakra ja ye de bo nipa me hu oba me no na atena me de be ye ho ade be tena ye from day one ma me na ukura enkwala mienu ne ma mienu no de mo ba ye ni nyina no esu obia ne papa na ne baba pe ni wo class 3 ana ne ba otoso mienu no e wo class 1 abamu a ma me day 1 ana me nyomo tenaye me nso na me wo mani bi me kura ma mienu be ma ba ko but na me ni oba pa ni nko na nete a wanye mfie bu ba ko ana oba ne ba ya ware na se no o se me ba ne ye baifo na ne ye na mpa ebo se wa ne ye kwa no okwa
me ba ne yi ne madwen enum ne ade enam so ma me pɛ asomdwie e wa ware foforo ma ware foforo ne nkoye sɛ yi bi ntino me de akola ne koma ne maame e wa kurase ene ka me ne manko ane yetena he me babia ni me nkyɛn from day one me de me ba ne koye oba ye ni bosu me na me de akola ne koye me ne wo ne o manko na atena saa fiti day one be si enna ma me yeti ho me nti bi me ka me hyem bro no so ho na me te so be ma bebre ma me o me obi a me pe agudie pa na magudie me didi mu na ana nyame ya adom ana me de be ye assembly member ina me yere onya djuma na me so otifie ana okoye me complain ma empenfo bi se me mpese me na ye djuma no me ade na me so pesa na mo se me ma nya djuma enti djuma ne ye numu na oguso a me kopa djuma na mkopa obi container e de ma no ye kopa container na sika ni ho a ye de be ye de be sha djuma na se enti no ono be ka chem so omuma loan bi oba bi enti me yenko na me ko guarantee na yenko je besiano na me fa me nkrata ne me nyama na me ko guarantee ana ye ko je besiano na me ko ma sorry ko hu me nkrofo bi na me je sika kakran so ma sorry for nchen ana me de ka ho ana ye nyina de ko ma di na kototo nyoma ana ye de begu store na me ko je wo nipa no no enti ya sati atoto nyoma ni nyina oto ne ma no opia loan no aye ko je ye no ye tia wie no se fa so aba chire enti en fa nye container na maduma me ye carpenter duma ye carpenter duma ye mesti no no nya de kan na ma me na maduma no akofom enti me ye me boa se ye be ye so no maduma ton kon nyoma na nso no kokon so kofa nyoma na me mete so hoton ade be no me nsa no nan obedu a na ye na to asenti ye guso abrabo no ma me ye ko enimu nkakra na me ne no koto asase bi wo asamankese asase ne koto wo asamankese no na me so me wasase bi wo akra ha na me hwe ho no me koto no 900 ana me te so mo ton me se mo edu ba bi o mo ton no 1000 and over enti e koto ana eja ye de koto cement no ma senke de be hye me de yase won kan ha ana ye to cement ni kugu obi ho ana nipa no ton cement ni di ye enti ye nsanka cement no but ni nyina mu no me de kom ene kakra ye nyina ana me di ye di sini efi a ye si me pa choma mu tie me hello yeah edidi mo na nyame adom nyame djuma me ye up and down missionary so ye call house to house nko ko kasa no no nyade nti mission like man na jampenfo e ma me call catfish training na me de na me de be ye but ma me oba na oto na ye me yere no se enfumutuo bi na beba se abontin o se hin obi na no akwase ampe ni be ma jimifo be ma fun obe brepa o abrabom edidi mu ama me ndema bebre na sebio esisi e wa ware but ni nyina mu no oye bibia na antimi tirimu a na ma frɛ ne ma me owo no because na me pese me kokobo obi amane about me ekoso ma ware me pese me bo obi amane ama nipa na hu ne ekoso ma ware mu ntino na ma frɛ ne ma me owo no na ma bo ne ma me amane se mi se na oba no oye di tia me Mame ename so ama me de obere ni nua ba akọ police ename so ni nua ma ni nua no na busiafo nyina me no na ti won kan ha me ne na busiafo na ti won me bie wo men kan ha na me ti onko no ba na busiafo nyina wo ho na busia ndi blo bebe bia o na betamta ne ma me na be yare na makofo na kumi krom me ko fa ne ma me from krom na oyare o me ti stroke na se stroke me mo de brand me ko me de Moses I ne ma me no ne manyina won che na wo de wo manyina koi oba no se me se ma me se oba no to no
say me man ko mo ma me nchen sika ko no say mama no sika na 100 cedis kwa na o ka tem so bia wo si woni sika e na wonya sika na de man ni ade te du ba bia me man sika kwa na me mo na mane me yo bi ma me man kwa na me nka hwe ntre no na wo so oba ono ba okuta mienu no se fa wo makọ na wo so do makọ ma me de na kosto na sha we asie se me ba ni no obi akọ me ko aduma beba no no ne ma didi na me ba no ni bi ade wo so onyare ase me ma ni nyare afa na da bi a se ntokwa ni ade wo ho ani ti na se da me ni se no ko ma ti anu nti wo ye masem se ne ma mi ma me enye mo kura da wo nyame mu na wo boro ma me no kura o Kristo mu ma se yo minya me club ba ku bi verse in the previous years na me ya president catch no ma me Guinness there and be there no na club in the be there no club ni ko nyame asem me nya ko hwie me wo sa obey no ma me ma nya ababo dada bia na me wo mu bia no me twe me ho fre ho na hi na ya wo ko sha o se wo ko sha wo mpra ho no ma me ko sha me mpra ni bia dada sanya Kristo ni Bible kwa me a anka se be madomi oba na ote ho no but Kristo mu bi enya wo na ofa wa bi e wo court dan wa me beto wa me bo wa no ma me no kwenye enya wo me beto wo no oba ne ka sha man ka sha bi so we sound question bi ante hwe ne ba no so ye and me musa ne banansa o ka sha no me musa ne banansa kwaku ose o fa mpena bi o court dan ma obo wasum na wo ba wo be masum ma me no tie me kwaku mi tie me ba wo bonasum Auntie me yawo hwe bla ma no bonasum Auntie me di yawo na me now onu aka so o bonasum pa so an ano no mi wie me pa Auntie na me pa so no tie me kaki su to so o ka sha man ka sha oba ne je na o ka ne ma me sha oba ka nya me so no kura na so so anya asase ani wiemu no ma ne wiase nyina beti se wo di manim gwase adu ogu manim ase ho na oba no obi na beka kire ni se okunu wo mpena but ma bi busa oba no to ni se da belo hu se me ni oba bi eje oba bi da kwaku se me so mi bisa o se bi mama to woni fie o na me bo ta ma me wo akosu wie me ba to abayi wa kitikiti 16 years blay you friend wo fie wa na yatim obi won kwa me pa to ma me kwato no antena se me ye ni o ka sa me say cookies we busa na question say wa hu mpnada na ba ko so da me busa na question na come out o ti ni wo me come out ma onyi ano ma o da bi say me so woni mpna no na wo pese wo say wa hu mpnada no ma onyi ano ma o ma me tie o ka sa no me pa so ni so ba wo se mi say ye mu say oyire say wa hu mpnada o so wo ye ano me dia mu dikan te e o ka nyi no tie me ka sa mi awa se na ka na so ni ma me tie me se mi obi na be ka che o se bi me wo mpna wo mantam bi mu ha but onu ka sa no to mfa na ni hu oba ni se oni hu ana so oni ni da da mbetu ufie ho na ma me no kro ni nyina ni se Saturday bi anopa ana me ne ka so ko market no ba na me se onkwala ni chef ni na e ka so fun na so me ko onkwala ni mra na o me yi obuti sa no no me ba na busa me bedu so no ni ho ala ni pita ka che me se o so o ja de wa ba na me friend no so o sha de bi wa ba ta no o chi mantem ho e busa se aya me kuru ba ha te na fie be nu na o ko no me ade na ye se me bra wo ba ante shut abla no na ye menyim ye ya me wo ne ba so anu oba no to no dem no bia be bopnum se be ma ne tin won se ma ohun so ne ne yili gina ho biem ga bi so ti ye fan so oneti bla yi to me de aduro koma no e de nya so be ka kire ni so yale na me se na wo ye pharmacy ga bi so be dwale wo fie ho ga bla yi senso di maga no e ma ni dwale me ni abai wa bi tina ye ofa no na sister bi so be si ye ni o mama ye ante ne bla no wa ye no me start ye nye no 1000 ya ye start ya me kwaji lo wa me de ton ade ante na me kro ma ba bi sisi 9 years bi say ska say no de ma me aton ade a o jina wo say ye kwaji ska wa asolo no asolo ho na odi say ska ne de ma ye ante na mo no kan kro cookies ma me pa sisi ma wadaro mo
Mame, asem na abayo na betra o kanu. Mame, the conscience. Mame, me so aduma wo me boba meye. Me so say that me aduma die ni ade tenti to wo aduma die am bia. Amai wa no ni wo mu dia ko sa ga bi. Mame, we me say bra you ko tua 20 million wo. Ga no wo de ma no. Owi o de ma boy bia ono no me say wo so ono no ko tua sika no. Na ye mi kunu ne ko tua ye. Ante hwe nsam we bai na wo nsam epiepie ba na ne bla ne ye no wa denta wo no wo mu bo last band bi wo Fidelity Bank ne wo bla yi nyina na jo ko ho sanyumbre ye pon no be fan se de ai wo be hu se wo se wo kwa asole na wa kwhye wo ante odi ni birthday bi asa bla yo ne ma pie afi we odi ni birthday na me ko fie na me hu se wa dress ye ne hu te wo Sunday no ana me ti so ye ko se na na birthday no okodina ana meti ya na mkodwale na mkote me ba ne container mu enti meta ho mo ana me ka chen kwale so mu se papa ne betuka na omo fra me na mso mko bie akire ne yankwa na omo kra esere me enti meta ho na mu se we ko bie ka ne fra na mso ko bie akire na me se otwa na ni ohu me na me se o se ade na me se na de me nu pie o se ade me nu ne pie woni me se no enti bra no yes awa nko ante bra ya de odi aya me diska kwato bank me de man so fa nkwato okra ma o se na dafo na odi amane so fa nkwato de bra ya di otumi ye me 50 million wo fie hodi brother owo a wonya bi mami o mi aso me de kakra na da ho so na bra ya sen ayi ade odi aye me wo fi o mante ma so ya na dwa na ya me dina se na mitumi kwa ade ahama chenji se me ko na me ko fodua me ko fa banche no bode me ntena se da krumpo onye ska ode chawa bonte no mu se oye nipa papa efi onye ska wo ho bisa se da ben 13 years I try no da ben watumi yi chop money ato se kakra wo chop money nie enso obo kire meduane ope fish ope meat nko a what bra no na mo ne bra ma bra won ho de na mo sa no. Hello Kidz mame mo ho ensem kare amokan wakasa bebre wo ho man kasa me yawa me asem bia me ka be mame me kasa fu me yawa mu na sebi o me ntin si abonten a me me da asafo ano na sebi me nko boss abra na o ka no na mame oto yese ana ode to we say ana we say mame obaya o ka na asem no mame obaya o ka na asem no enye se bia si o mame me ne obaya ti afo so many years we man ne lu ye no me pa so tie me ko wani meti o obaya nam kra se bia obaya me ne nam mame na obaya mame kwa mame ne na na me kwa ka o ka cha me se e ma nya na wa bonten mitimi ko me bo ne mame amane ne mame owo no amane mame hwi ne ko mo baaye ne mame be ka na o ntie go ya na oye ne mame afre ne bra pani amane bra pani so baaye me pa so wutie me ismiti o ne mame bra bia wawu e baaye na ne bra no so fre kakra oba di ne tena se oba be man wa ye ho ajo na de nti na ne mu mane ne na ne ade o si o si me kwan se mame nkwa bonte ma nya na wa bonte ma no ba yo ti we me teme so me nyame me ka me bible kwa ne o boy jaje bo me ben mamu ama me bush no dem ya o de ne na bo me ben mamu dua na jo no mama me wa dan te po 7 years ni o ne me na enso wunim se de yo o se wodi ade abo ne ben mem bibi akuta me amede bo ne ben mem ne se bi o na se me sori ana mi ta o ba no to enti me soli 3 o'clock 1 o'clock no enti me ka kire ni se bro se sa oba na oba ye bibia wa ya bra da mu nta wa ka kire me se phone su no miamia obo game ni okọ TikTok chese o tena phone so ye wa hinti o ba kwa ma Dabi me see anti o se set time wa no me see me also me solintem enti me ka kire ni se ba ye 7 or 8 o'clock no wa na how much dey ko enya na dey ko aduma me ko amrachi na me ko o jawa enti bi wo ho mo anti enti na do bibia bod be me fa hwe amoni be memu Kidz ka sawa me ti na me ko krom me see me wa wie no sem na me na nya na de o wa ti ka atwa mi o odon ka enti dey enti dey ka ka enti dey na no na ye didi o enti ni ka plembo ya na o pay ka wonti mo ko se le ko wo ye fe wo sisi wo ma wa ye okono enti dey Kidz ko me pa ta nti me Kidz ko ani mo e wo yiri die
Kidz Kasaraminti or the other bomb. Oyere say na kona yira. Ode midnight. Ode na butu. Abo me dem ma me bushi odam ho no. Ade no me yanti me da fom ho. Ana oto me. Say wapoma. Na de oto mo. Oso me ntase bia bibia ya me ana. Dane no say na wa hu say bema na kona ba ma wo. Ne yire wo. Na kona ba ya emu de ayi. Abibi oye. Enti. Na enti wo so wa ye say enti wo chia ho kakra no refo. Ante me na me ko. Kidz Kasa we de media ma Kidz. Ade yente pare no wa shada. Kidz wo de ye di ma mintie no. Enti wo ko no ho no na otamade ode ne na butu be ma na asore no. Ana ma me butu ye no opeja message te bia me bibia ya me ana. Ai we. Iti ma me. Me pato. Hello. Ya Kidz with you. Iti ma me nyina mu no. Na me bre ni nyina no me ba ne ma me amanya ne ma me ka tell me say ono ne kun ware for so many years no wo man dia ware sem da. Iti na e hu ni ka bia. Ma me oba na to no. E boni anya na eye no. Boni anya ni nyina ne say oba mi de no ka sempran ma me fẹ́ me Kidz ni bi ma so fo ni bi ma one ne yire aba fie because I'm person me ka computer because they connect to them ana me fẹ́ madam so fo ni ba ko say ni tie na e ko so me ne me yire ntam me mpese be ko abontan te be ko baabi enti o me na ne me yire me kasa ana ne yire nyina aba fie ana be fẹ́ me ne me yire tena ase wo fie ana obusa me yire ze ne kasa anya de ho no ma o ka che madam so fo ni say Emma nya na wabonten na tablo mitini ko. Ala manamfo ne ka se anteta asema o kedo me du ho ya pa. Enti sebe e free ho no me de ko na ma me. Tablo me ye nipa. Ana o ko fa bia me di wachi me ka che o se ma enya na. Ma o se o ko na e show. Na o be ma timi asori eja se me yire me kodo. Na o ya yura na ka eja na kan ti di ai. Ayo na pa o se na me tia me o kakra bi na me hwehwe na ka wo beba e na de si fo na kon na bu ya ka bere emu wana se emu so first get to a second get emu wana to a second get ni o emu wana ka bravo mo wan mo so se ka onye den Kidz ye fancy o de wa nya ti sisi ano ne pra me ba entamo ho ene na me pon o pankola me no de be ware me nfa so pe me Kidz no de be ware me no edan na ye si ya no da bi wie ya me si ye ntun ko edan mo e kwata fi ho no hello Kidz ko anim ni etie o me pata me rap no market no edima no se o ye no ma me na me sole every Friday je ekumi na say lockdown no mu no me ye assembly member as a unit committee member anything no na me no wo ye me timi de pie ko abonten me de no boy tira me ka mu e de ni chi we ma say ne be obetima ko ba bi e ton nyoma na ma akofa nyoma de aba beton every Friday bi ahemache me sorry be 2 o'clock de ne tira ka mu I drive you to the junction ba bi obenya card yakọ me ko pakika ni di si identity barrier I think I say car ba be fa na de na ko baby okọ ni market ata ma be fi abeda every Saturday me da bia I might anajoba 11:30 anajoba 11:30 me drive oba we I be me ko Accra CMB hello aso peni ko wanim me drive oba we every ahemachi bia me da bia ahemachi 11:30 me drive no I dey ko Accra CMB ama ni ko dini dani na de nyina e be fi ona ba be sa afi ni nyina na me na me de ne ko na me de ne ba ma me de ne ko Accra every Saturday bia ma o de ko na me ko bia so peni ni ma wari ko ame na me to petrol gum sa me be fie kura na ma se yi o to petrol no so de ne ka eti ye bedru store ho mo petrol na so ko ma se ato foforo anti ne ma ya ma bra so ko obo na ma ole ma me ko so utie me kai kura de sa peni o yire na de sebo me o de ko ani o me oba oh na no ni nyam ko ti me ka se me she ma che na me bi na me ka se ti a me se mo akonfu
Me fa so mu tie me. Ko enim. Me ya ta ko nya de ma oba we. Na okasa no. Enam me so. Ma me enam me so. Ala me ka engine e ko bo atomic. Ala me to ka engine foforo bi sane se. Me ko to engine obo me 10% ni foforo so. Wa bra me bua wo ma wo to. Me engine na mete so. Ana me stamina na sa. Ma what the fella aka. Wona me de ko market. Me de wa ko aka me ko to onioma. Ana me de wo be me yo se wa me do ma wo be hu me no me ka tro se me kuta matu. Jese wo kunu de ohu do ekoja adwom. Na ne ka engine. Aba o se na wo ti engine so. Anu na yedi. Ati anu na yedi. Egugu wo. Ati magugu. Mame. Ma hwe no. Me se gugu. Enkwanya ma bua ma papa wo yo na no. Na yere. Me pa to mu tie mu. Ah so pedi kwa. Mame enu ntankoda. Ne ba tani no. Ne man me si fie me wie ye no. Ah ye be to ba fia no. Asem efu oba na mo ka kire me ne che. Me man na. Hello. Kidz. Na se me man na me ma wo mo no. Efie na masi no. Me man nka ho. Enti me ko pastor say. Oh baby na me si dan bi ma me man. Na ono so man na ode omo ba om de om ka ho. Ono no si on man de. Eya efie ni on ne madia. Wo ka no crash. Na ano me de ma matu no. Me ka cha wo se ska we. Wale no nkuta matu. Ono no mo wo ma me ho. Enti de enya ne ma. Ati me ka se mo fa wo mo. Na wo cha de a. Na omu ni eja. Na wo su bi ni opani ni kura ti. Ye di ni enti papa. Me bra so. Ye di ni enti. Enti sami so ye bia ya. Ye di ni enti ata. Wo ba wo kutatu. Papa no wo tu. Wo ba e busu ni na. Wo ma ne de ko. Wo de ne te ho. O se me ba ye ba. O de me ba. E na ono akan. Ono ne ba ye ba ifo. Wo ma ne de o ya ba ifo. Manka so nim sa akra ne ba ifo dada na ode ne ba ye. Ta ku ba ye ba ifo ba ne. Ati mi ji no. Oja. Manka se ka ho ne ye ko asofo no ho wo Susu ko ni oja. Na wo bua no. Se be ye kuta no ye ntutu amana ode ba ha adwen. Sata mo no oje 4 minutes. Ti ku ba ye ba ifo amane ko. Enti ye ni ska no na ono ankasa be ka se akra ne nyo ono ankasa ne yefunu ba. Wo de hwe TV na nim ne hwe wani. Akra ne ankasa nya ne yefunu ba. Enti saade a na maame ne ka se nya ne yefunu ba na ye de no so hu maame ne oni opera station no. Me tusu chirem. Toko no gugu so. Na wo fa ye nti owie ye no. Na ode de kwa maame na ngwale na ama. Na okwaji akwa. Asọrọbani onu. Me pa to se. O ma ne kata. Na mo ntie ni ma shamu. Asọrọpani mama wakasa pa. Mintie wanka mankasa. Me pa to mu tie. Mintie wanka wakasa sa. Mi twa kwa so unwie. Metie tito aso. Ati me mane ka efie no ho na ye ono ne ma ana efie ni yomo dia ala me so ya nya ne ta na tie dia anya won to mo ni mienu no hello anti sale tie dia won mo ni mienu no hello Asọrọpani kasa na metie o. Ala me ka chen testa me mane ga ho dia na won so mo ni mienu no o mo to mo bia wo ni papa eni ta ne tie dia o mo se fie no o mo nka ho Chane te je fie no omo nka ho. Ana ye ntopanya bia na. Edidi mu na me se a. Ka me sei. Ana me ga se me mo ne ka ho de no no so ne ma no. Nka ho. Eno so on tia se sa because store na me bu aye. Na ye store ni si wa. Me ko ye container ho ye container ho me de me chance me nia. Ma ho de ku se container no usika wom ma me ba te mu se container ne no fa no ma wo krabo mo ma me ntie mo container no ne de ma wo wa de wo ne chance dada wo bia dada wo ana wo de ba boss ana ye kwaji loan 1000 sa loan 1000 ana me kura ma 9 years ba pimbo de awurade hu mo bo kaka da wo gu mani ma ta ko du ni nyankopon be gu wani mu afi people kwa ye bra ye wa danta o ka cha me se people ne ye fake eno kwa ye de bra ye enso sika me de ma me ka che o se me de kwa ye da ye wo me kuro mama me ma no na wo se ye fa kwa ye no wasama wa na ni nyina ya de ba ko na nti wo wie ye no wo bla fra wo asama ka se na wo ko ye se wo so wo de wo ma ne be ka no kaka de na wo hia free card case o o se on wale me biem
Until last week you call your crew. Now be worry. Until me then come cast me wale no. Open. Engine boy won't so nyina open. Until or see yes. Be ma poma wo de ba you kotodwe bokati bo music. That one to about their chin stand. Now agro na so se kagina. I sorry penny meba. I sorry penny meba. Open. Antene kwa dade me pese me kan se me o se me ne da. Okay, mate. Antena amasum se me me ma agro kakra bi ansa se de esi ye no kay tafre a ne anya hoode nti kanon ko ansi. Antena se de oba no to no mo ba denta anka mo ba be bia meti anka mbate se de oba o to ne sabo me me mo ni bio Thursday enipam ano so obi abeka chene se me won pra just like that. I want to know about that baby. Mama, obey the bomb, my son, and nipam. And the matter was simple to tell me, Nika, some you miss me, bottom music on the winner. I can tell me some many of us champagne by my Jimmy for by my Titane. I get down now. Or that for my sweeper, Madame, who will church, I will say. Or when you buy your yes, and never channel. Mamma, no, that shall obey. Or be sending dialogue, and I'm good any man, Pacono. Na me neba me bi jawo din komo je to so mienu ma me obey me bi o me tia de bi ko ko masu me to so mienu ayo machi o be hu je me bia ba bi keko a me kura tools for me tam ayo bi ku tam bi ni wa na oni bi ni na o obi pa so ko bo tam yes mama mumma na wo so obubo na so be ye enti wo sa wo bona so ya ntu bo bona so nti se be ma so ka so de ya na bo wa kan tell na sorry no wo bo me ha no me man ti me se wo so da enti wo ba bo no eso okan no so me pa ne chonti mi jae na wo pa cho ya no asa abo no me mo ni bi na wo bo na so ni pa wo abo na me be mo wori go guasi wori ngwase ya se nyina go oh ya se nyina go wori ngwase na me so go ni ko ku tele amani wase a ni yan ko pa amo na ni wase antena na wuti oto wo so o ya do ya o ba no to no man ti o so o yis ono a ba so wuti no ba no ma to ba ma no nti ade ya no na say wo impact life na ti wo chofie na wo yi ma wa te so na lins politics tra na wo go to betimi ayi na assemblyman me pa cho hello antena cat case na me se me try kuma me na mo se me ni pa na ayi akuma me ya cat case na first ma me wise ma ba ko mate me ya aba school bi aba school kese pa eni pa mo ba 5 to 6,000 children. My PTA chairman, now me SMC chairman. And I'm a school young and to follow from. Oh, no, I'm friendly to tell you about my fee. Oh, the Bama, I can't say, man, you go home, Pebemo post. It's no man, Pebemo post. Not a minute, person, woman or the Comomo. Nanko, young, what dear check out. Answer. Oh, no, I just want in answer me. And I'm sorry, I be a man, answer me to be of you. Ono jira wa bi sase de na yo ye wo mo mo sha na mo so me so a na sa wo de kwa ma ma ni ta o de ya politics ama antena me de ma me ntam nyina wo mitrim me ntam nyina me kuta nyina me ka she mitrim but aje ba kwa me ka tell say me ka say na mo so me so a hello antena aso penny o si me mani tika anya so se nyame o kra bible da ho na so anya sase eni ya ti ni ba nyina ogu mani ma se che ya se nyina no enu me bi e wo mu bia na se ma me ka se ya nya me pra o aso penny ma mo tie me bible kra wo be wia mi sika wo so ho wo be so le ba wo kuta bible wo be wia sika ama ya chi no di gunya do mo basket mo so ho anti wo mami o wo ba na do sa bobom na sa wo da so oboto do de sa bonten no kwoton sa ma 25 ufi asola ba wo soko tuta wo se kwa bodo na ye aduane ma wo enti wona me ba ne fa roba so kwatwa ba ncha ma obi sa bla ya se sika de agu nyaado amu otwa nani ohun se me sister ba ne tin ncha no de gu nyaado ne mu sa da fufo ne po bla ya ne free no enti wa ma na ye ha e wo bi sha fu adim ate ne po me kan yo na de na mo free no ante so ne nka so hu me ne yem hye no enti aduane ti ufa oyiri sika so ya ma so na ate abibio fa no wo fie me ka kira no
me ka ofie me wo nya bi mami o me de koto ade na so safa Antena koto ade me da koto hello Antena Ade me ba so me ba ofa eni hello Antena I'm sorry Penny meet you me ni obi so nwi am sika da Jawa so kan nyina bia no ye no pre and some of you can only the den and Berlin in Amame. Answer Manu, I think now. For the past 6 months in here, I was to maintain ye on the deaf ye. But so many over the crowd can be ma. And for the natural. I think you want mammy be your no me enti sorry Penny meet you first mama sema ba kope eni pomo to na o ni bi ni aya no hello Antina na sorry Penny na be so me bi aso a hello sorry Penny meet you me ka sana mo mani ka tasi ma me musa tema me kan mu ke ko ne mic ya dum no ti ko ni Antina na be so a me ko je besia e wo ga microfinance ana me de be wie pie because be na e na ye bre Antina bo so me bi o mo teme every misikam enti o mo ti sika ne sana de be ka wachire no be chemu mienu aka 600 Ghana cedi 600 Ghana cedi na aka no me chemu ne ma send 300 di amano na ka sa 300 cedi na o no no ma ni pa no bi o na me ko je mo bag na me be sitie anwa na me be gu ni so mo ho ma me nyama ma ya ma oba na o te ho no kusa wu kwaje anwa be gu mi so mu nya me be tia o ka system mi obama bi na me da afani o magu ma yi mu ante ni sika na onye ni nuafo ka oba sorry Penny ana mo be di yo ka che so say no oni mami atawari eko ni se ni ade ni nyire wo mu ni sante na me na de eko bia no okoye complain ko ye wa ye frame ko na ma ye di se de be me di ametra ho but obai dey na no 1 2 kwa champagne be ma obi na no 1 2 Jimmy for be ma okan le to si nyina ni gumi so se me me bre pa ni ye we are true for me pa me trust you automatic be so ante I am o kuma si bi so na ye na me ba pani ba be ware na ba se me si me to kente ma na me to kente ni ma no me ko to kente de bae anya di si ampi ni yire nsem anya ampi ni yire fra me yire tena se ukuru se ni kente na obeka kire me se obeka kire onu ma me ni se me mpese me to jama no o di aba ni nye oba ade ana oba ni ji kente na me ko to eli nyina o ana oba mu ka to ni se ni me ba pani no ba be ware me ba be ware se to ma me no enya juhama woni me ha me wo fie ntina wo kan sa obeto kente na ba What are you doing? No, no, me kaso. O ka kachira maame no, ansa na maame ne kachira me send. Sorry Penny. No so kakra bi. Mo mo asem no de, em say here 3 days. But maame me be pese me me tafa maame nka se me na me ba gina so me nka safato so. Me se u de gina so kakra bi doctor bi wa ha. O kan sema ebeboa me aya doctor se ni ahwe video na ma akwakosie no na oba besia pa na wotumi yesei obesia ukunu mienu na se de wa show kawa no epia na okokofa no obi foforo na ba be hye na sense ma be ma na kenyina ye no kro sima be ma na kenyina ye no kre enkra na ma me ni kra no esuno obia ne papa na emma na ye de yase ebi mu yase eye de eye mu de amode se be me bia ba obeje be me bia ba ode nbe ko ho I say guest house. Amana aswa say guest house. Obia ba odin be kwa kuwura ho. Obia ba odin be kwa kuwura ho. Otumi awo emma ekura nyina esuno mo papa. Emma ekura nyina esuno mo papa. Ade nsa wo say nyesa. She papa ya boa wo sei.
anka ye ono so no ye na anka ise de e wo TV so de wo TV so adofo ma minuanu mo ma se ne memma de ye nya enye ye de no a de bia mebom machi omutiri so dewuro no emma yenso enye sa because oba ubetwem oba ubetwem so be ma de wontwem why wajin say weja baako okwakoware ni wan oni na kwakota ubetwem amono so akwa oja wakwakoware obi foforo ubetwem wakwakoware obi foforo de ye wonu a enya wo de no de ye wo enya wo de no mfe nya wonu a onim sa de ya mde ye menue enya ne de wa unim uya we enso de esiu mu na nasa ba mu so obeye na enua na obeye enua na obeye lebe mu na pape wan fa mu waboa pa intimu na mu ne mema tia ya oba no agye no kwakuba no agye no kwameba no agye no Charles ba no agye no Elvis ba no agye no mumiensisa because oba de wo betwem enso be ma de wontwem oba expiry date o ye hu expiry date o ye hu na be me bia enso ni ho a oba be faw abra wo kra 4 ana 2 ana we isi anu mema no mani ati o ma mehwe obi ba na akra ni nyina akase me komi papa ho o ma mehwe obi ba ma no emma o ma mehwe obi ba ti mo miemfa nya esua de ni ase no se woni wo kunu tia ya se ne yenkantum kakra yenkantum ma wo kunu ade na owo na maninsun na maninso wani emfa na chi na ma expiry date wo ye ho ebi kra na why wadwen so wo fa na chi keke o ebi na eni wutim se bi abema no be war enso be hu anu be kwa koda ba na nyinsen akwa akobem na nyinsen akwa akobem afe na obaba be pacho na obaba be yede inti mema ye kunu ma de no ma enso yen why adofo minuanu mo ma ne nso yen ni nja se ya oba obejiro no ako yi kwakuba obejiro no de bi mu nja sade ni ebia de wuti ho na wo se onye no be kwa kofa de o chensa de wuti ho na wo se onye no be kwa kofa de o chensa eni sa elder ya na elder mu anso no mu nsa elder mu onu mu nsa no so no mu nsa akosiaba obefa no Beba obefa no Meriba obefa no na elder wo gina asori anim chire nani nti wasori baby ana wo baby yes ade wi obetumi etunefo ho untumi esan say boni na wo ba na kom na betunefo bia nso ade wakomo ne bia mu na wonam no ebia mu na wonam no isa elder for ni yasefo nyina omo ye pe bebre na omo ni yasefo ni nyina ye pe omo ni yasefo ni nyina ye pe enso ye omo de nyamesom na katakata omanim ba ko de na aba na omo kan enso de obi ye osuma se de mpie ntino onim so me de boni bi anim ho anim ho mfumso bi anim ho enso bua mfumso wo no ho pa mfumso e wo no odi ahwe video mi so minimpa so di tu ho fu fe tu ho fu ni ya de no ye kunu mutia ye fe mo no mundi ema emfa na chi enkonko fa na chi because the otu na wo say onye no ebi amekwa kofa de o chensa me so mo be subscribe na ma like na ma share de ama me as I subscribe we are on a bell na that's one how don sa bosso na fi videos bia bia no nso anya bia hwe ani ti wo de aha na me de mo besi
Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.